Minister. Very good to see you. Very well. Thank you so much for inviting. Thank you. Thank you. Thank you. Morning. Mr. President, it's a pleasure to greet you here in Jerusalem in great friendship and in great warmth. The relations between Bulgaria and Israel, between the Bulgarian people and the Jewish people, are strong, solid, and have deep foundations. We have a thriving Bulgarian Jewish community here. I'm lucky to count many of my friends among them. And I think this friendship was tested in the darkest times of history in World War II with the exemplary action of so many in Bulgaria to save the Jews of Sofia at the time when no one else was doing anything. No one was lifting a finger throughout Europe, or practically no one. I think this is a badge of honor for the people of Bulgaria, and we never forget that. I had the good fortune of being among, as a young diplomat, to be involved in the restoration of relations between Israel and Bulgaria. And those relations have flourished in every way. You come here and your Prime Minister has been here, we've been there. Very strong ties in every field, in commerce and trade and investments, cultural exchanges, and of course tourism. It is in the field of tourism that we suffered a great tragedy with the criminal terrorist attack in Bulgaria a few months ago. Again, friends are tested in time of need, and you showed yourself to be true friends. We were all impressed. All the people of Israel were impressed with the way that the people and government of Bulgaria assisted us in this time of travail. I have to tell you that these terror attacks, which threaten all of us, continue unabated. Today we are engaged in exchanges against terrorist aggression that comes from our southern border in Gaza, but it actually comes from Iran and a whole terror network that is supporting these attacks. Iran supported Hezbollah's attacks, the terror attacks in Bulgaria. Iran is supporting terror attacks now against us in Gaza. We will fight, and we will hit them very, very hard, very hard. And that's the only way to fight them. The way to fight terror is to fight terror, and that we shall do with great force. But I do want to say, Mr. President, that it's a pleasure to receive you here. Thank you. Jerusalem and Israel and the people of Israel welcome you. Welcome to Jerusalem. Thank you, Prime Minister. Thank you. Ulai shel, please. Yes. I'll say some things in Hebrew after the Absolutely. Dear Prime Minister, dear friends, please allow me to speak Bulgarian, as we do also have here Bulgarian media, and address also everyone here. And then I might also switch to English. Благодаря ви много за честа да бъдем ваши гости. Това е моето първо посещение в Израел. В първите месеци на моя мандат като новоизбран президент, директно избран от българския народ на България. Дойдох при приятели и стратегически партньори. Дойдох, за да надградя и разширя сътрудничеството, приятелството, доверието, което имаме, което се базира на вековни традиции. את השותפות ואת השיתוף פעולה הבילטרלי שמבוסס על היסטוריה של מאות שנים. До година, през март, ние ще честваме 70 години от спасението на българските евреи. בשנה הבאה אנחנו נציין 70 שנה מהצלת יהודי בולגריה. כבוד הנשיא פרס, אני סומך גם על עזרתכם. Да покажем по един достоен начин това изключително постижение на българският народ.
לציין בצורה ראויה מאוד את ההישג הנדיר הזה של העם הבולגרי. Светът трябва да знае, че и в най-тежките моменти на тиранията, העולם צריך לדעת שבימים הנוראים של העוול, и в най-тъмните времена има народи, които са достойни, които са човечни и които с действията си са показали, че над всичко стои хуманността. יש עמים שהם בעלי כבוד ובעלים של ערכים מוסריים, ומעל הכל בשבילם זה האנושיות. който бихме искали да споделим заедно с вас и заедно с вас да го изпълним. תוכנית רחבה, יש לנו action plan שאנחנו רוצים להראות לכם ולשתף אותם בו. Малко известен факт е, че освен, че в България имаме 48 400 спасени живота по време на Втората световна война на всички евреи и български граждани. עובדה שצריכים לדעת שיש בבולגריה 48,400 יהודים שניצלו בשואה. България тогава по един много човечен и солидарен начин е издавала и транзитни визи на евреи, които не са български граждани, и по този начин е спасила още 15 000 живота. בולגריה אז גם הוציאה אשרות מעבר לאזרחים שהם לא היו אזרחי בולגריה, ויהודים שהם אינם אזרחי בולגרия ניצלו חייהם דרך פרויקט. България и Израел работят заедно в много сфери, изключително успешно. בהרבה מגזרים והרבה תחומים ביחד. Включително в сферата на сигурността, в сферата на отбраната, в сферата на икономиката, מגזר הביטחון, מגזר הכלכלה, туризма תיירות. и много други аспекти. И аз искам да ви благодаря лично, уважаеми господин министър-председател, за усилията, които полагате, защото в последните 2 години вашите усилия, както и на българското правителство, доведоха до много сериозен разцвет и добри резултати. אני רוצה להודות אישית לך, כבוד ראש הממשלה, על המאמצים הרבים שאתה אישית משקיע לפריחתם של היחסים הבילטרליים בינינו, והם הביאו ונשאו פרי. Ако в последните, преди 5 години ние имахме оборот между Израел и България около $60 милиона, само в последните 5 години той се умножи по 7 и вече е около $360 милиона. ב5 שנים האחרונות היה כ$60 מיליון, עכשיו הוא פי 3. В интерес на двете икономики и на двата народа. וזה עניין של שני עמים ושני המדינות, זה עניין משותף. Позволете ми също така да ви уверя, че като президент следя денонощно работата на институциите по казуса с терористичния акт на летище Сарафово. אני כנשיא, אני עוקב יום ולילה את ההתפתחות של העבודות והחקירות שקשורות לפיגוע בבולגס. Това е мой тотален приоритет. זה приоритет עליון בשבילי. Дължа го както на българския народ, който очаква българските институции да си свършат работата. אני חייב את זה לעם הבולגרי, וגם העם הבולגרי מצפה מהמוסדות הבולגריים שיעשו את העבודה. Така и на световното демократично семейство. וגם לקהילה הדמוקרטית הבינלאומית. На прав път сме, имаме сериозно много сериозно развитие по отношение на казуса. יש לנו התקדמות רצינית בנוגע Много институции в България, в Израел, в Америка, в Германия, в Брюксел, в Англия работят заедно. מוסדות רבים באמריקה, באנגליה, בבריסל עובדים ביחד בחקירה הזו. И аз съм сигурен, че ние няма да се успокоим, докато не посочим точно виновните, както и тези, които са вдъхновили това терористично действие. לא נירגע עד שאנחנו לא נגלה את אלה שהם מארגנים, מבצעים ועומדים מאחורי המארגנים של הפיגוע הזה. Събираме доказателства и сме сигурни, че ще успеем да посочим на света с доказателства тези, които са причинили тази бомбена атака. אנחנו אוספים עובדות ואנחנו בטוחים שאנחנו נוכל להראות Благодарим ви и за съдействието. בצורה חד משמעית ופרטנית מי מארגניהם של הפיגוע הזה. Разбира се, компетентните органи имат още работа да свършат. השירותים יש להם עוד הרבה עבודה לעשות. Но те са на прав път и съм сигурен, че ще има резултати. אבל יש להם פריצת דרך ואני בטוח שזה יביא לתוצאות. Благодаря ви, господин министър. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
אנחנו נתונים במערכה קשה מול רשת טרור עולמית, В момента сме в тежка битка с שמאורגנת מאיראן דרך שליחים שפועלים במרחבים ומעגלים רחבים. התקפת הטרור בבולגריה היא כמובן דוגמה אחת לכך, אבל אנחנו חווים גם התקפות, במקרה זה מהדרום, ברצועת עזה. ארגוני הטרור השונים שם מקבלים את הסיוע מרחוק והם פוגעים. אנחנו פוגעים בהם לפני שהם פוגעים בנו וגם אחרי. היום נפגע חייל צה"ל, נפגע קשה, ואנחנו נגיב בתגובה מאוד קשה על כל השתלשלות הטרור הזו. תודה רבה. You don't have to introduce him. He's an old friend, an experienced friend, a good friend. Please. You've met... Yes. General Mitchell?